Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. I danas nećemo istraživati onu pećinu. Zašto? Pitate se. Pa, zato što mi je signala na nova ideja. Sada ćete vidjeti koja. Prvo, ovo. Ne razumijem zašto to nisam prije napravio. Jer da, sad danas ćemo puno osvijetliti. Ok. Idemo sad dalje osvjetljivati. Zapravo prvo ćemo spremiti sve te stvari. To je bilo glupavo. Ne znam zašto me ovako počinje štekat. Da vidimo, ne treba mi ovo. Ne treba mi ovo. I ovo. Ne. I ovo. Morat ću napraviti nešto posebno za kolu. Ček da vidim, nam se što peklo. Aha, stol. To je inače još odavno u pečnici. Ovdje. I ti. Kupio sam. Iron to ne treba. Ček, malo znam kako ću štediti za ovaj prostor. Ok. Ovak se radi blokanje. Vraćam se kad ovo bavim. Evo ga. I idemo. Evo ga. Znači imam irona. Imam kolu. Čak 26 blokova. Još irona. I zlato. I ovo. I čekova će mi trebati vjerojatno. Ok, ovo ću staviti ovdje. Ovdje. Evo ga. Čak ne izgleda mnogo više. Viš. I imam i luk. Pa ja mogu napraviti luk.
Takva mi je inače najlakše, samo posložite kako se krafta da ne zaboravite. Iako ja neću zaboraviti, svejedno. Dakle, za svaki slučaj. Nije to onak krivo. Samo malo. Joj, kak se sad odsjećam glupo. Ovo ide ravno, a ovo ovak. Joj, kak se sad glupo osjećam. Ok, imam 14 strijela. Da vidimo je možemo napraviti još. Čekaj, hoću još uštediti prostora ovako. Ok. Gdje su nestali iron blokovi? Nemaju. Ne, dobro, ne veze. Čekaj malo koliko snimam. Ovo 7 minuta nije baš. Ništa, samo malo. Uglavnom, to je bilo to. U ovoj epizodi samo sam želio da malo uredimo sav taj prostor i te stvari. Iako je dugo trajalo, tako da nadam se epizoda svidjela i vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!